Арам акчага сатылып алынган кийим мени намаз окуса намаз кабыл болбойт экенин уктум. Намаз кабыл болбойт эмес, намаздын сообу болбойт. Намаздан кутуласың, сообу жок деген сөз. Ушул чынбы дейт, айттым жообун. Жана кредитке салынган үйгө намаз окуса намаз кабыл болобу же жокпу, бул да өкүм ошондой. Намаз кабыл болот болбойт деп айта албайбыз, бирок намаздын сообу жок деп айтылганга мүмкүнчүлүк бар. Эжемдин кызы менен намаз окусам болобу, сен бир тууган тайеке болосуң, боло берет. Bir tuğan ece var, sen misal üçün asansın al degen Batma misal üçün. Batmanın kızı var, ha misal üçün diyeceksin da, sen ona bir tuğan tayakesin bir, ökün mahramsın ar. Senin men namaz okuyor. Senin balan menen bu kız namaz okuyor. Antkeni ökün meni namaz mahram. Namaz okuyor degen bir uyda kalal degen söz. Bolbosun imam bolsa uyu beret arkasından gelip alıp turup